Emakhosini Kamakulisedi lehanya amabutho sisebenza ngempande yomuntu. Asibona abaprofeti asizona izinyanga singabahlambululi. Abo John the Baptist kodwa asihambi ngengelosi yeBhayibheli sihamba ngengelosi yempande yakini yabogogo nabomkhulu yabo yamadlozi akini siyalungisa ile ngelosi elungisa emsamo. Ngizokhuluma ngama signs ukuthi isithunywa sakho akizihlukanisi mina. When it comes to isithunywa samanzi, isithunywa sezulu, we have to have all ama elements. Ngiyayikhuluma leyo nto. Ama elements like kwamele uphile ukwazi ukuphila ngomlilo, kwamele ukwazi ukuphila ngamanzi, kwamele ukwazi ukuphila kwezulu laphilanga, kwamele ukhona ukuphila la emhlabeni. So kwamele uba yenze ukuthi bonke bakwazi ukuhlaliseka kuwena so that mayifika isama uyakwazi ukubreathe, uyakwazi ukuba protected makufika iwinter. Ungabi lo muntu lo wala emhlabeni othi hey uyazi njalo makuyi birthday yami noma makuthi January la ekhaya kuyashona la ekhaya you know kwamele isuke lo nto leyo, it's a curse. Now ngizongena ngama signs wengelosi yempande. Number 1, ingelosi yempande, it's a universal spirit ekhiphayo enkonzweni. Sikhuluma ngespirit sengelosi esitravelisayo. Uzongena la uphume la nalabo uthengeke kufike mawuthengeke kube umzalwane empilweni yakho uzoba umzalwane isithunywa. Makube uzothi angeke udakwe uzodakwa isithunywa. Mawuthi ngeke utshontshe noma ubulala uhlukumeze isithunywa singakenza lokho. Ngikhuluma ngesithunywa sempande esidonsa umoya wakini ubeke obale ebantwini. Baningi namhlanje baboshela ama-crime serious kabi. Labo bantu labo baney'ngelosi ezinzima kabi. So ngifuna ukukususa muntu omnyama kunomlungu okufakele inkonzo yesilungu wayihlanganisa nesithunywa sakho. Yabona isonto elizokubonisa kahle hlele into engikhuluma ngayo, ngikhuluma inkonzo le iJericho. Ngithi mangibukele ngibheke yonke into kula ngibona khona ukuthi ngempela i-reincarnation noma sithi imimoya iyavuka ilali ngempela. You see that church, you will see ukuthi okay, it's a slave and a master la. Ngoba uyakhona ukuthi imaster ukuyobona uyesontweni mawubuyele ekhaya bakuthola udumbile ushawe isipoko sebhudu uyawuzwa bakhuluma nawe nesibhudu mara usenkonzweni shaya ngempama ukuthi brat moya uphakamile imimoya iyavuka. Ngaloko ke let us stick kwile ndaba yokuthi ama signs ukuthi unayo ingelosi yakuzulisa. Number 1, ikenza ube yimene. Namhlanje abakufuna abantu bathi awu bekagcoke isambatho saseziyoni sekagcoke sasepost. Yingakho ngithi ake nimeni bantu besithunywa, abantu beyingelosi, yekelani please, ba prophet yekelani ukuba kuma membership. Nina nabalekeleli beyinkonzo kwamele niboniswe ngeinkonzo ukuthi niyokhuza phezulu kwesimo seyinkonzo. Mawuvakashile enkonzweni kufanele uphakamise isiprofiti ukuthi nalinyazwa kule nkonzo noma ubamfundisi lungisa into enje babumfundisi lungisa into enje. Manje kuba membership nizibophele lapho. Umuntu wengelosi, umntana wengelosi, umntana wesithunywa akana membership la belonga khona. Akakhejwa lo muntu loyo. And uba nebhadi, sikhuluma ngabantu abanebhadi ngobani? Leli bhadi likenza ube i-black sheep emisebenzini lakho as long ingakahlaliseki. Noma understand njengoba ngeke ayisho kwenye video ukuthi
I know when I step a foot somewhere la ngafuneki ngistep khona ngiyakhona ukulubisela emuva kwamele isithunywa sakho sigrumeke up until la kusho ukuthi wena nayo communication between you nesithunywa sakho nibe nalo communication whereby uzo submita akhulume kuphi assignment uya submita wena ebakhosini uma ngikhuluma ngama science nawu sekufuna ukuhlakaniphisa wena muntu kula kwamele ucheck khona ukuthi ingabe umuthi mangusebenzisile kuba njani empilweni yami ingabe isiwasho mangise cause mina isiwasho esithengwe siphaza eshop noma emandiyeni ayasebenzi kimi siyamosha umuthi even worse umuthi engiusebenzisayo akufanele ucrosse esigodlweni somuntu kwamele mina mangizabela bathi nasi isihlahla yenza lokho okuthize ngaso so it doesn't mean ukuthi umuthi ngeke uncede but akufanele uvaye cross over isigodlo ama signs please uma ubona isambatho lesambatho engisigqokile asibelong to any church akusesenkonzo kodwa umnikazi waso wayekhonza ingelo selenkonzo yayiphila kodwa abantu benkonzo bebamulala bekwabo abathakathi so yifleka qhamuka ngayo naye egcwalisa amandla so nizifundise umkhuba omubi ukuthi inkonzo kufana nale ichiso elizenzayo ukhulisela phi isithunywa sakho isithunywa sakho usiqinisela kuphi sizokutshela kungani niye inkonzweni